an honor to celebrate this International Day of the Girl Child. And investing in girls is an investment in families, but more than that, it's an investment in our entire societies. For the young women here today, we really need your perspectives. We need your problem solving, we need your creativity, and we need your intelligence. ይህን ኢንተርናሽናል ዴውን ስናከብር ከውጤት ጋር ከስራ ጋር መሆን እንዳለበት ቀኑን ከማክበር ባለፈ ልጆች ውስጥ መስረጽ የሚችለውን ነገር በተለይ ኢኖቬሽን ላይ የነገ ሀገር ተረካቢ ልጆች እየተፈጠሩ እንደሆነ ማሳያ ነው። The innovations that we've seen today are amazing. I mean, can you believe at this age they are already so creative to come up with their own little robotics and their own little machines? The event was fantastic. It really showcased the innovation of young girls. It showcased their engineering skills, their digital skills. It also showcased, very importantly, their confidence, which I was really impressed by. በአጠቃላይ ግን ሴት ልጆች ስናስብ ሴት ልጆች በጣም ጠንካሮች ናቸው። በተለይ ደግሞ አሁን ለውጡንም በደንብ እያየነው ነው። በትምህርት ተሳትፎም በአንጻራዊነት ቁጥራቸው ከፍ እያለ እየመጣ ነው። ያው ዛሬ ብዙዎቹ በስራዬ ተገርመው ነበር። በጣም ደስ ይላል። ከተለያዩ ድርጅቶች መጣው የተለያዩ ሽልማቶችን ሸልመናል። ዛሬ በጣም ጥሩ ቀን ነበረን። ጓደኞቼ ተሸልመዋል። እኔም ደግሞ ከአመት በኋላ ዴይ ኦፍ ዘ ገርል ላይ ተሳትፌያለሁ፣ እንዲሁም ተሸልሜያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ዩኒፍፒ ኢትዮጵያ ማመስገን ፈልጋለሁ።